kwasia meted bo kura che opanyini wo ma me twa wo kwasia bi ati se wo kam se me mo ye audition na wo Gyemeso wo fa ma ko dina nsuo bo odua wi na nsuo ni so e na ga ni nya ne menses fasika kura me nkota akoko kura so niska anumre asa na wo san niska makota akoko abaye ade na ma jimi wo be jino be di matem ma ko me pagya award we tie ya tro tender fighter me ma ko me de award we asemsem aya Supreme Court we ma ko me yesi Supreme Court 50 billion me ma ko tie o say ye baby awo bia ma wani nje se wo akwantuom na nkrata ho ayeden amawo anase wo Ghana ha na pese wutu kwan baby biara be fa bia age wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wonji obia endi biem anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa aboche koye adwuma nanso hu baby a wonfa mese wo se fe number ye gu screen yi so yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tiemi yedo be kwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enkan country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we for your body tell young queen. Video. We can say beef, but in the beef, I drink and I can see train. I have them and I fell Gyemeso and I'm better than a ditch remono. Save for now and I got down the edge one, or be the KGC atem. But answer and the case video the man. That's me bought in some kit to webinar. More man shares our video libino. And some crabby young co dipsa. Now in some boy in a cafe case or my case is power. Abedi boy na tama beto to no atete boy ni won won nsem bi ho no aka te so nim no na so de beba o mo na hu se we bada we bades se na ni adin che no o mo na hu o de yen ko Gyemeso nsem no kan kakra bi na wi e ba ka yesi de so yen ko yen asama me pesa me ka che o ka yesi ni say you are warned. I just came to give you warning. This is a strong one I'm giving to you, KJC. So why you show a bravo ya? Let me see face to face, me and you are. But pon sama mame. Me na social media talk na me ku. I fight, rare fight. So me share one on one. Me share one on one. Wo say na ye deficient it na go no. Me dwene hina go. So nkons your mind. How dare you? Hwe, mame ka se me nche, wo ka se mbi. Wo say kwan na nyame afre no. Wo ni obi awurade afre no. Ye ka se Yakobon afre wo bia, Jimi focus yampani wo ni wo bia, awurade afre no. Se awurade afre wo bia wo so ya prophet ya. Na what say metwo man fon ko, oba be se fie so ko akoro kwa. Okay. Gyemeso se ba kan ni na nie. We na yenua kegesi aba out se onsuro bia na onsuro boy no. Na asema wo ka no enchiremu bia anim. Asechire bia anim. Wanya akora se boy ndi na nim betwitwi fam. Enti no kegesi so nsama wo no so dia aba out nie. Atu tu bia mo asem na eyem be akwesi ibremu me no sem na nkofa baaye no yiti the case so kan tago obi na ka obi se KJC magima konya se nsem e na medeba ya bia o ya adwuma today's tea se fa na Gyemeso kwase bi montage no wa obedi matem na me se me nkasa bet the way ansem ni siko no so me kasa montage tag me ba to subscribe page mami me di KJC adumre a on hwa wi ase o kan obi no amfi wa nyese osuro na kwase bi na efe na Gyemeso o na ase de no Gyemeso wo o na ase de Gyemeso o na ase de me chia doctor Isaac Osubempa papa nyame asundwe nkan me se papa oni size me se papa kingdom bia ni Ghana ha betima tu papa Osubempa ne kingdom aguda this e nyame ni ho papa no we nyame nipa ti se me kana ze won ti ase akoshepo me kana ese hawa kotopum utie ewiase no enta su fita wo bia num Itasufita obi ani beti fita but one we ani etikoko so oni bebere Gyemeso my order a obedi matem Gyemeso ensu na to wi afi na be sa fom
Tia Gyemeso, me a fucking fighter. Me Gyasi. Be bien you see me so apart from Yanko. Ni papa. Be bien you see me so. Mark, I didn't know obedi matem. Mark ko obi a obedi YouTube obedi matem Gyemeso. Wo kwasia bi ati se o kam se me. Kwasia mo ye audition. Na di pa ba ye. Na wo Gyemeso. Wo fa ma ko jira nsuo bo odua. Bo odua wi na nsuo ni so. E na ga ni nya ne menses. Kwasia jimi. Abane ma nko wo fu adoa. Me na me be jira nsuo no. Fasika kwa me nkota akokokra so niska. Enumre asa na wo san niska makota akokọ abaye ade na ma jimi wo be jina obedi matem. Gyemeso tie me nka obi a me respect nipa. Me so obi ma uska 1 CD. Obi ma bi to aduani dia ye nka na chiasa me nka obi asem. Me se bloggers ana asema me kan me se wa wo be ma ho no. Me kama nyansafo me kama nkwasiafo. Gyemeso ali nka wo be tsa social media be di matem se me ji obi atem. Gyemeso me ma kom ya pagya award we tie. Ya tro tender fighter. Me ma kom ya di award we asem ma kom ya di award we asem. Me ma kom we ay Supreme Court. We ma kom ya si Supreme Court. 50 billion me ma kom tie. Sa wo ye wajuma o. Gyemeso. Sa wo ye wajuma. Na asa ubakasa tia me me ya dirty fighter o. Me o catch him say me aboa me catch us ya aboa sa go say o me am brasa ni me jai. O come say mami me ka so mami go say me ya me boto me say me jai. Gyemeso me di obi atam me kasenti obi me kama Gyemeso. You careful na me fun manum. Aso obeti matem me metima di du atama mo ni ma ho. Me metima di du atama mo wo fu adoa. Wo abo bi ato wanum kanka okote bi kra mpa woto. Wo na wotu nyina agi bilibili no. Wo bakasa tia me. Sabi dua bi umri ati se wo. Dua bi hu ba abuna ati se wo. Gata mu nsu ati se wo Gyemeso. Unya me size, unya me class. Me unya me class ani me reply bet na me reply mo sa asema o tran kan no I me ya tie Gyemeso me boni papa de wama miskato bi na di min kasa ndi na tamta ye wa sha min kasa ndi na tamda bet Gyemeso se o dem yan sema me ka fa ho na bon kwasia aboa. How dare you? We are aboa Gyemeso. So when you juma na wo ye na your interview. So when you juma na wo ye kwasia ungrateful being. Who boss kid back to this TV. Now oba na wo be yinimu no ba tena aboa dua bi wo ti se wo. Gyemeso tie me. Wo Gyemeso. So one you careful. Some of tin was no. Hey uti be ho. Some of tin was uti be ho. Adon. Maba. Bread food idiot person like you. Kwasia. Motherfucker bomb shit. Abo bi atise wo. Dua bi mu mre tse wo. Wo abo like you. Wo ba kasa tia me. Kwasia me third ball kura che opanyini. Wo ma me twa. Gyemeso abo. Sha, o ka man fi no Gyemeso tie me. Me a bomb fighter o. Me I don't fear sakati dondom. But me respect nipa. Me pu nipa. Nipa bi na kasa tia me na wo Gyemeso ka me reply wa che. Me metima duatam anopa awia anumre aboa. Kwasia, wo ma me twa Gyemeso. Abo bi atise wo ati dua bi umre atise wo. Sha. Masa. Ya kafu o. So fu kumasi abakra yen trankransa na oba wo. Kwasia. E trankransa na aba wo. Yen sagata munso no so do sagata munso no ma. Me sagata munso no menum supa. Abo bi ate wonum kankan sa metubini.
Abuwa bi eti se wo. Na wo many obi ama amedi matem wo Gyemeso. What kind of life is that? Mendi obi atam. Me kama sem. Die enti na wo betena betwe camera si machi ama nipa gina ochi. E ka se ye. Hwe. Masa. Don't tell me oh. Wo tell me Gyemeso me no. Nkwasese ma beka kan na bafunu. Aboa. Kwasia. Dua bi umre ati se wo. Maba. Me na make masem me ni obi atem na me se bloggers am social media mo ka se tia doctor Isaac Osumempa me ma hu se ma yaba we ya asembe wo be jino abetwe camera be so abedidi matem me ma kom na pega award we me kun ne pega ma me kun ma kom ye de ma court Supreme Court den abeda so yi come here de ma Supreme Court. Ma come here de ma Supreme Court. Abua. She. Uma ni kwati abua bi atise wati. Kwasi bloody food idiot. Abua bi dwebu umre. Oba tono di mata kan kwasem. Bullshit man. We abua woni nyansa wadwumu na o. Kono mu kwasi awi nu kwasi asa betete amasa. Me mani da o. Me mani da okre abua kwasia hwe masa kochi na onka okra o ye bomb shit kura kochi na anka okra hwe marafaka bomb shit abua bi atise wo hwe Dr. Kyei na akasa no batutie ni nkasa yemu na ahye no se boy ni kasa ansem ne kire no tine etwa se woro so ba out yes and ase o man limit no aka ne kasa ahye se ne ya na wo hwe duty ya make sure say subscribe mami why e bia ma no go so na se wo wadwuma bi sa no wadwuma bi na be se bidi hu dwa me bo advert se de wo hu se kofo die animu na frame we nya yi bia brother I will help you why Mr. Okay tine ya na wo hwe make sure say subscribe why we did Jude suffer peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates. Opese oye service. Ana usiesi o video camera, o vision mixer, ana o camera lens. Ene etiye mo asem David Imam. Super secret wo mrantie a yatete wo abefo nimde kwan so. A wo mbetumi ayesa anyema wo yina ama mo e obretie bi mo pe. Wo modin ne super esan se wo mo dem sonko. Se wo hia super secret kira kwan a from 0543 885507